Maise ia nisi o Totino le asosio fai ona malanga mai ia whaatasi mai foi i le whamoe safa a Pierlene ne ia fiafi o le mea lea watuai le whaftaitele lava i le paia o le safa a i la wafionga i le Perstene Alex Sua ia malalawa fono e mese le safa a i lona au te lenga. Ia a o maua pele a manoa, ia pei ana masani ai le tātou fisanga ina i lawa fionga i le Presidente o le safa a, ia o le nei tū la mātou te fia whaatino ina foi, ia se mea alofa e tau au atu i le whaatama o le tātou Associate Safa a, lawa fionga, ia tula epa, Lupasoli ai ono, sa i le mali le ngaoi, ia i le nei tū la, e wala awa tua i le tau sala, ia se tau o atu, sina mea alofa whaatau wa afo i lea e tau waisi whaanawa i lau fionga, ia ma le nangalau sua fo i whawhawhine i titono Samoa nei, ia whapea fo i mātou i anu i Samoa. Can we have the spotlight, please? Turn on the lights one more morning. Wana anu lima silau tāla, ia whaiwhana o nā tāpena ia ile Sofia ia mola o whiunga nea fiafi. Ia o taimi nei, ia e taurunga atu sa whamatalanga o le a sauni atu le a whiunga le tau sala. Ia e sa ape sau noa walpa ia ma le mano le tatou au fia. Ia o le tatou tau sala, o le whiunga ia a runi talaifanga. Ia o iono ape ami tau sala o le nei vai tau. Ia a whiunga mai e nā sau noa. Wat salaina nei ka moi le afetala mal fa'ala tele man ia toenga nei fiaf. Ladies and gentlemen, good evening. Congratulations to Safa for the wonderful event tonight. All the best to all the contestants and may the best woman win. Thank you.
o kai kāla. And you should know that Because it's such a beautiful night and so much distractions. Only lobo fe kua yo he's maka. going. Wai ana shine mai o I, ana He's shine mai o I. the only place you need your eyes faced at. Yes, Mama. Nowhere else. Yes, Nowhere Mama. else. Are you having a good time, ladies and gentlemen? Everybody make some noise for tonight. We're going to our next category. And that category is called swimwear. Say not Bible study, swimwear. We went to swimwear next. Underwear. So the swimwear, ladies and gentlemen, your category 2. Are we ready, my darlings, backstage? Yes, I believe we are.